أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Sabtu bukas. Bukas ini. Mau merayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أكرم الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بمواسم عظيمة وأزمنة الفاضلة ومن ذلك أيام العشر الأول من ذي الحجة والتي هي من أعظم أيام السنة كلها لاجتماع أمهات العبادة فيها التي يحبها الله جل وعلا ورتب عليها أجورا عظيمة ومما جاء في فضل هذه العشر أن الله تعالى أقسم بها قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والإقسام بشيء دليل على أهميته وعظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى وأيضا لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا وحثه صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها لشرف الزمان بالنسبة لغير حاج ولشرف المكان لحجاج بيت الله الحرام وكذلك اجتماع أمهات العبادة فيها من الصلاة والصيام والصدقة والحج وفيها يوم عرفة ويوم النحر وأغلب أعمال الحج ولا يتأتى بذلك في غيرها وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالاكثار فيها من ذكر الله جل وعلا فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه
في هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. Ingkatan sanglit iban pupudyahan tukut pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in Tuhan tagpapanjarihan singkatan alam. Tuhan nagpapanjari habang sa manusia iban habang sa jin. Amo in Tuhan patututukbalan simpupudyahan iban sa sanglitan. Sarta iban tutukbalan sin pagsarang sukul. Singkatan tan hiyanug hara katutan yusin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amo intuhan siyaksian singkitani wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malaingkan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala hawayroon sa kutunya. Damikian piarahan kitan yusin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo insusuntuan singkitaniyo agarun sing kita niyo tungod hapag amal ibadat amo na impang hunato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyak siyan sing kita niyo siya na in kahinapusan Nabi wayroon na duwa yung Nabi mapuwas ding hanabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat iban salam papangu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban na sin mga ahli kalwarga niya iwan na singkata miyagad halimpa miyagad asun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli mga katawtay manghuran sing kami hapag iman magmabuka kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala si matan kabuka karena daran biyabayta katutaniyo siya sabot si mga kaguruhan na tumulya aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya kamu sabarang beriman pagmabuka tud kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala si matan kabuka iban ayaw kamu mikimatay buat malingkan in kamu yaon in ka Islam yaon imatan sifat sim mga beriman di magrida dagpakan sing kamatay malingkan halom likusan sin agam Islam karena tiyan tanto sin mga beriman apabila manusia diagpakan sing kamatay wala doon yung pag-iman wala in ka Islam doon kaniya tanto sa lugi manusia sa lusong manusia hangkan nikmat dakula kato tani yung mga palangwan ko agam Islam mga katawtay manghuran in kita niyo yari kita niyo hidayatan sin Tuhan na to Rabbul Alamin paagam Islam dahing hasababiyat to ayaran na to in ka Islam sin kita niyo ayaw kita niyo himinang sin parsababan hikalayo hikawa dahing halikusan sin agam Islam hatihon na to marayaw in agam na to hipangaro na to ha mga kaguruhan na to mulya ayaw kita ni magpasad amo in mamarahina in ako nagaagam sin agam Islam sakali di misan humati di mo misan hatihon bang uno indiara sin agam Islam hangkan dugtol mattumari mga katawtay manghuran ko agam Islam in kita niyo nikmat dakula piya sampay pa kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mari paadlaw ini amo in bulan Dzulqa'dah masuok na manaykod mamaid Dzulqa'dah magdurunggo na imbulan amo in bulan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalalakbuan kamumulyahan amo na in Dzulhijjah na inini dirihilan kahuhurmatan kamumulyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat ini ummat amo in nagdarasin agam Islam sin musim sa taud-taud musim sa lagu-lagu amo impatut hatayon sin kamusliman sa suko sin naguguwal in siya nag-agam sin agam Islam na inini waktu na sin siya dihilan sin Allah ta'ala musim amo in pagpataud sin amal ibadat sin karayawan sin kitaniw lagi in kitaniw pangumulan haupu bukum biya sin zaman na kauna in mga ummat na kauna
na mahawa in pangumulan sin sila. Sa hasabab sin kalabyahan, dihil sin Allah Ta'ala hummat ini, misan haupo in pangumulan, sumagawa dihilan kalawang-lawang sin Allah Ta'ala karayawan, bang nila mahinang yaon, insa kaula-ula, agun umapas, in pangumulan nila ha mga umat na kauna. Nabiya na sinini, zaman ini dihilan kalalabyahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inamikyan, amuna in adlaw, amiyadlawan hang po, panagnaan, simbulan Dhul Hijjah. Bang dumatong imbulan Dhul Hijjah, daing hapanagnaan sa halis simbulan Dhul Hijjah sambil pahang po, in adlaw ini daing ha mga iadlawan sa halga pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sa lagu-lagu, nakabidda daing hakatan, iadlawan sin hakatiluwakan sin hang katahon. Wayroon makasibu ha mga iadlawan haro magpakaini. Kana dun haon mga katawtay manghuran ko agam Islam. Mapunin ummatun haon, mag-ibadat, napundun haon, nakandot dun haon, amuin hikala sa kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil amuin hinangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbas sa lagu-lagu, sa sukusin makahinang, makaamal dun haon, wala nila yupas in waktu yan. Daing hamang kalabyan beta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin siyapahan sin Tuhan na tu Rabbul Alamin, wal fajri walayalin ash. Siyapahan sin Allah Ta'ala, hawakto sin fajr, amunin subu, law sin mga mananafsil. Biana kan na Ibn Abbas, wa Mujahid, iban na sin kaybanan, ininilaw niya amuna in subu, sinamuin, sinhikahampu kasubangan simbolan Dhul Hijjah. Hakaybanan, nalaw nila hakatan sin waktu. Diya ini. Walayalin ashri, sipatan sin Allah Ta'ala, siyapaan niya. Amuin walayalin aslong sin mga sila mananafsir. Labi na Ibn Abbas, atin niya ini, amo na ini niyadlawan, panagnaan hang pu adlaw, simbolan Dhul Hijjah. Nahangkan mga katotay manghuran. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila siya sumapaha mga piyapan dyarin niya, inyan malagpo, dirihilan niya, makna niya dalil kalagpuan simparkala yan. Hangkan suway di na tuupasun mga kakasikwa agam Islam. Damikyan, siyaksian simpanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mga yadlaw ini daing hamanga sa afdal, yadlawan habawaw sin gumi. Way makasalikan niya mga katawtay manghuran. Hangkan namulan sang katutan niyo. Impanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon hamag hinang amal salih ha mga yadlawan ini. Uno-uno na jinisan amal salih, hinang marayaw, pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasabab dirihilan kamumulyahan in zaman yan, la amiin hatungod ha mga sila, biakatu wala tiyawpikan sin Allah Ta'ala makapaghaji matu pa Baitullahil Haram, dihilan kita wala kita nulipwas sin Allah Ta'ala karayawan, mataud tiranan karayawan mahinang sing kita niyo, hasupaya kita niyo di malipwas sing karayawan dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian amuin dirihilan sa mulya-mulya tempat lugal, amuin darawhatun sin manusia, amuin pagmuhut-muhutan nila, pagpunan sin arta nila, niyatun nila matu, amuna imatu maghaji pa Baitullahil Haram. Amu ini impatut pagtuyo-tuyuan sin bangsa muslimin mga kakasikwa agam Islam. Amu inyaon kana inyat bibaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayroon na ding hamanga amoy daw hatun hula katuon pag-ibadatan, pagbuhusan mo sin alta mo, pagpunan mo sin alta mo daw hatamat tu malaingkan marirapatu. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid, masjid hada wa masjid al-haram wa masjid al-aqsa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayroon na mapatutulakon, pagmuhut-muhutan mo long mo pag-ibadatun kumatto, piyagtawaan ko sin ata ko, katuon ko luwal ini, karena madaw malagpo in karayawan. Wayroon na malingkan, hamura hatu para hatu masjid, beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuni Masjidun Nabawi, Hamadina, iwa Masjidul Haram,
amo in Makkah iba si Masjidil Aqsa dire ini hatura ini mapatut pagtuyo-tuyuan sing kita ni tulakon amo in pagsangsaan paglawakan bayad in sadya hikakat tunatu patuin mapuas ting hayat to na wayruun na tiyugot kato tanu sinsara amo in tulakon mo mag-ibadat matu. Yan mga palangwang ko akam Islam. Dahil nga sabab yan dihay ini, hasabab dun haon na po ibadat sin ummat ini. Impagsambayang, impagpuasa, impagsadaka, impagnaik haji. Na damikyan ha adlaw ini yaunin adlaw Arafah. Amin ha kasiyam kasubangan simbulan Dhul Hijjah. Wa yaumun naha damikyan adlaw hipagsasacrifice sin mga binatang pagkukurban ha adlaw sin bulan haji hikahangpu kasumangan simbulan Dhul Hijjah. Iban na sing kayban hihinangon habulan paghaji den dun haon ini wayrun ini bi mga amin tiartib atau kampyag maksud hadamikyan yan malainkan den dito hatura amin pagtuyo-tuyuan sing kita ni daw hatun. Na Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdaak paummat niya in suway magpataod sila dun haon in pagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatao si panumtum patuhan, in pagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na singkiyabayta dan kan Ibni Abbas radiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamil amalu salih fihinna ahabbu ilallah minhu fi hadhihi al-ashr fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Nawayron na ding hamang yadlawan amin dun haon amin amal salihin ang marayaw daraw hatun sin ipon niya pagtuyo-tuyuan amin labi kalalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil diha amin hadlaw mga yadlawan ini amin hangpo kasubangan simulan Dhul Hijjah sambil pahi kahangpo kasubangan dahil ha mga nakabidda dahil hakatan na qalu law si mga sahabat wala jihad fi sabilillah misan pa in jihad fi sabilillah di siya simibo di lumagguin kalagguan kalabyahan niya hinang yan wala jihad fi sabilillah misan pa in pagjihad fi sabilillah di da malaingkad illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi shay'in malaingkad isab amin usog, nagluwas lungsad, nagjihad siya. Sin ginhawabaran niya, sin alta niya, wayroon na, nakabalik, atin na parang sabil na. Amuyat ito mga palangwan ko akam Islam. Dahil hasababiyat ito mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus na pagkapyatarang kato tanyo. Kaya ingatan na ito na timarang inkalabyahan sin mga iadlawan ini. Na unin patut hinangon sing kita niyo. Unin wajib hinangon sing kita niyo apabila kita niyo dihilan pa waktu sin Allah Ta'ala paabutun ha waktu ini. Pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala tawang. Kaniya bang man kita niyo taupikan niya paabutun maun iban tawangon niya kita niyo maglugto maghinang ibadat halawman niya. Nayari mga palangon ko agam na ini dahil ha mga muslim sa lagu-lagu, tiyan sa lagu-lagu, sin mga sila piaabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway di nila upason i waktu ini. Wajib ka to tani mga palangwan ko akam Islam. Tantuhon na to dun haong pagtuyo-tuyuan. Dihilan na to kahalgaan. Parihalaon na to marayaw. In suway kita niyo magluwas lungsad sin ginhawabaran sin kita niyo dun haon. Maghinang sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magpataudun haon sin mga ununo tibayuhan mahinang marayaw. Hinang karayawan, manahut maaslak, dahing ha mga amal, amo intiyutat sinsara, ha mga hiyadlawan ini. Na mga katautay manghuran ko akam Islam. Dahing ha mga siyara kato taniyo, apabila kita niyo, piya sampay, piya abot sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin biya mga patut hinangon sin kita niyo. Unin wajib hinangon sin kita niyo. Na mga bariman biya ka niyo, asal tuod, halawm sin bigi jantong nila.
In unu perkala hinang hikakarida kanila sinallahu ta'ala malago yato yahatay nila marayaw. Adapun inligap in pangatayan nila simpag dunya, mahal ka kanila impag dunya din simpag akhirat, wayrun hal ka halom simpangatayan. Wala nila hiyahatay. Dumatong kanila yung bulan Zulhijjah, dumatong kanila yung unu din ha mga biulanan, dirihilan kalalabya sinallahu ta'ala biya daway kanila. Biya da simbulan kaymanan. Wayrun na panghalga inila mga palangon ko akam Islam. Muna, awalan adaw manasikil hajj wal umrah. Amoy pagtunay simpag haji, iban simpag umrah. Hama nga sila labina awla amoy indihilan pialwag sinallahu ta'ala in alta nila. Labi-labihan amoy indunhaon kalna nasuay nila daw hatun. Na indua ini daing ha mga afdal impag haji iban simpag umrah. Daing ha mga sa afdal ammal hihinangon hikasuk pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalna tertib sinallahu ta'ala. Amo yung piyapaghambuok niya, piyapag-agad niya. Isisinti mo na yung dunhaon. Harwa ini kaya tunay niya, madawhat niya rida sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iban madawhat niya yung pagsud pasurwa. Pasurun sa sinallahu subhanahu wa ta'ala pasurwa. Asab da sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Impag umrah, mawat papag umrah, hautan niya yan, hikakiparat si mga pardusahan. Isindi mawaya kiparat kung sinallahu ta'ala indusan niya. Kita ni manusia baldusa. Na chance na sim mga sila, labi na mga yatto, haula yatto, amuin, mahayang kanila, in makapag-umrah sila. Ayaw nila upason in wakto. Yan, mga palangon ko akam Islam. Damik yan, in pag naik haji, wal hajjul mabrur, amuin nadawhat in hajj mabrur, amuin miyama kadhaaturan sinsara, tiutat sinsara, hinang ning karukun-rukunan simpag haji, in kawajib-wajiban, titingalan niya, in katan unu-unu, makalarak sinaming paghaji niya, iagad niya, insara sin Tuhan, bang siya nag-naik haji, iagad na insara sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapag naik hajian niya, bukunin iagad niya, kana sin sara sin hawa nafsu niya, na madawhat niya, wayroon, duwaing tumbas sin pag naik haji niya, yung malaingkan surwa. Surwa, mga katawtay manghuran, sa mahi, sawab sin kalamma sin pag-iman si manusia. Balug-balugan in pamaranan, labi-labihan in pangalta, masigpit ka ni magnaik haji matto. Mabuga magkamiskinan. Mabuga amo in kahilangan inalta niya, wala niya kaingatan. Ang panakaw nagnapaka fi sabilillah, piyag napaka min alta iyan, pakaridan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang panadugangan sin Allah terjiki mo. Papagbarakatun sinallahu ta'ala, di hikamiskin. Gaman hikaraya mga katawtay, manghuran ko akam Islam, wala sadya kaingata. Hingkamatauran. Damikyan hadlaw ini, ha mga yadlawan ini, ding ha mga hihinangon singkitan, ding ha mga amal salih. As-siyam, amunin pagpuasa. Pagpuasa singkitan niyo. Wahuwa min afdalil a'mali salih, allati yuhibbuha Allah ta'ala, warattaba alaihi ajran aziman wa thawaban jazilan. Dadaing ha mga hihinangon, patut hinangon singkitan yung magpuasa ha mga yadlawan ini. Daing hapanag na ang simbulan Zulhijjah, manjari na kaw mamuasa, sambil pahikasiyam kasuwangan, amo na yung bulan Arafah. Labi-labi na inyato. Kana hahangko kasuwangan simbulan Zulhijjah, yaumun nahar, adlaw, law tahariraya na haram di manjari, imamuasa, imbiakatu, wayroon nagnanaik haji. Hadi manjari yato mga palangwan ko akam Islam. Kana intao na pupuasa, impuasa yan, malago intumbas karayawan niya. Tuput Allah subhanahu wa ta'ala, may kaya nga tumumbas ka niya. Kana in hinang sin anak apu Adam ini, inhambuk karayawan lipatun sin Allah ta'ala makahangko. Sambil pa makapitong gatos kalipat in karayawan niya. Adapun impuasa
tiar tanto siyo ko sin Allah subhanahu wa ta'ala yu paring hayat wayruun makaingat sin tumbas karaya malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nahangkan mga katawtay manghuran, bunumatungin bulan Dhul Hijjah bang kita ni piabot sin Allah ta'ala, ayaw na kau magduarwa. Tihilan ko sin Allah ta'ala waktu chance kabuhi, maknanya inyan dihilan pa ko sin Allah ta'ala par waktuhan sa lagu-lagu makahinang sin hikarida sin Tuhan kayo. Ang pamunay nilialawag sin katan, biya din siya karidaan sin Tuhan. Biya din siya kalasahan sin Tuhan. Waktu na ini mga katawtay manghuran. Misan di katutan ipapagkahinatu manusia. Lialawag niya biya din siya kalasahan sin pagkahinatu manusia. Lawagun ning katan tiranan, biya din sadya kalasahan sa sin pagkahinatu manusia. Biya din na in Allah subhanahu wa ta'ala. Lawagun na to intiranan, hikalasakatu tanyo, biya na sin mga ini, tiranan dan hikalasakatu tanyo sin mahasut, si mahatingi Allah subhanahu wa ta'ala. Na labi na, amuin tiyaksis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin dun haon, amuin pagpuasa hadlaw Arafah. Hawala na kesa kapansin ikaw, wala kau nakapuasa. Wala kau kaya taupikan sin Allah ta'ala puasa sin panak na sin bulan Dhul Hijjah. Ano misanda kuman haadlaw Arafah, ayaw mo kalupahi, pasando nga tu palom sin pangatayan mo, tao ato dahalom sin bigi jantong mo, kuno dumatong inadlaw Arafah. Hasupaya kapag sadyahan ko dumatong ini, ayaw mo upa sa 2 taon kiparatun sin Allah ta'ala pardosa, hangka adlaw ra na puasa mo adlaw Arafah, kiparatun sin Tuhan tarapul alamin dosa nakauna iban sin ang katahon nakauna iban hang katahon susungon. Dalo si mga ulama ini nami mga dosa sibi-sibi. Kana dosa dakula na suway pagtawbatan. Suway tud pagtawbatan mga palang paakam Islam. Yarin bita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Rawahu Muslim. Na in pagpuasa habulan Arafah, iulat-ulat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in makakiparat siya hang katahon, amu in limabay, iwasin hang katahon mapuas niya, atin namin tahon kususungon. Na, kana imbar iman biya kanyo mga ini, kabayaan nila, di malipuas kanila. Kana amuyati mahal ka, halom simbigi jantong nila, magtaat biya di sadya karidaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahil nga sababiat itong mga palangwan ko akam Islam, miyustahab kato taniyo, habiya kato taniyo Muslim, imma muasasa sin siyam adlaw, dahil hapanak na simbulan Dhul Hijjah. Biya na sinamuin, kaya ba itatarin dito, sabab in Nabi sallallahu alaihi wasallam, na mulan sang dun haun ununahin ang amal sali na ipagpuasa di hayni ding ha mga amal sali ding ha mga sa afdal dun haun. Damikyan mga katawtay manghuran ko akam Islam, impatot hinangon sing kita ni habulan Dhul Hijjah na al-udhiyah amuna impagpakurban. Pagpakurban dumatong imbulan Dhul Hijjah hang po kasumangan dun haun, namisanda kuman hambuk kambing pagpasumbay ka. Pagpakurban ka, ayaw mi pag maikot in alta mo yan. Kana inyaon mahinang parsababan, hikaulong kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi inyan, wahiya sunnatun muakkada. In pagpakurban, inyan sunnat muakkada. Masuk siya pa wajib. Habay tapasing kaybanan, wajib in hukuman niya hamanga sila makakaus. Na maguno ka magmaikot inalta yan, tay kuran mo rabang mo di mapakay, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mahulog na paway. Yato mga katawtay manghuran ko akam Islam, inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na di magkalipwas kaniya. Doon nakapaghadi iwan hapag udhiyah, hapag kurban dun haon, biya na sing kiyabayta, yan dun haon ni Jabir, radiyallahu anhu, annahu shahida, مع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته نزل من منبره وأتى بكبشين فذبحهما بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. Yaitu kiasaksian kiasakupan sin Jabir radhiyallahu an sa taiban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin ha khutbah niya
hawaktu man ubos man sin khutbah nanaog ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mimbar ang panakiyawa indwa amo indwa kibas ada kabsain yamin akranain natin namin sibu namin tanduk ni marayo rakuman ha yatulay hamala bi afdal amlahain lang si mga sila amuin naglalamuway inwarna sing kambing yan atawakan sapi uno na susumbay yung kukurbanan sin puti iban sin itum sa mataod pa imputi niya hakay banan baita lang nilatin niya amuin puti lumbos inamuin warna sinamuin long tasing kambing atawakan namuin susumbay yung niya hawala nakawakan uno na yan mga palangon ko kami Islam wa kana yusammi wa yukabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkawan niya bipul niya sumay bismillah. Nganan niya hangan sin Allah taala bismillah ang patimag Allahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Inilaw niya suko ko. Iwan sin suko sin ummat ko hawayruun na amo inlong ta nakapagkurban hasabab sin wayrun gaus. Hamanga sila miya magad hakabayan sin Allah Ta'ala. Ummat niya miya magad hakabayan sin Tuhan. Miya magad hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liapay na sila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على فضله وإحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون mga katawtay manghuran ko agam Islam daing ha mga hihinang patut singkitan niyo dumatong mga yadlawan ini amunain pagpataod sin pagtumtum pa Allah Ta'ala in pagdikir dun haon labay ding ha pagtakbir iwan pagtahlil iwan pagtahmid bukon sa pagtakbir sambil mo in pagtahlil yauna mo in sumabukon la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah walhamdulillah namin ihinangon amon ding ha mga sunnatun mahjurah ding ha mga sunna awon kamatauran kaya tinggalan na kaya lupahan na si mga ummat si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang maabot imbulan Dzulhijjah mahang nakaw makataying magtakbir karena diha ini panagnaan pa simbulan Dzulhijjah amuin manjari nakaw magtakbir amuin mutlak dun haon karena ini ni biya na sinahinang sini Ibn Umar. Ibn Umar iwan sin Abbas radhiyallahu anhuma. Hawaktu sila yaun waktu dumatong na sumud na imbulan sin Dzulhijjah, sin sahali simbulan Dzulhijjah, mattu sila pa mga taong malugal at tawakan pa mga tabu. Sa ata ibang pagtakbir nila. Hawaktu man karunungan sin mga tao hatabu na amin katumtuman nila in waktu yan waktu ipagtatakbir sambil amin tumakbir na sasuko si makarungo katumtuman nila in wasihat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadihay ni tungo si pagtakbir mga katawtay manghuran dahil naman hapanag na asimbulan Dzulhijjah sambil pa amin tumukoy matasuga dito hamin kahinapusan sin ayyam at-tashrik kahangko tagto kasubangan simbulan Dzulhijjah yarin beta amin dahil ha sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayyami a'zam inda Allah wala ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid yatim baita sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayron ding ha mga yadlawan sa lagu-lagu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ding ha mga labi kalasahan niya hihinangon na amalan dun haon ding ha mga yadlawan ini faaksiru fihinna napatauran nyo dun haon yung pagtahalil bukon sa niya pagtahalil so sadya ang kiamatayan sim wala pa isab amin jiyari sin sara dun haon namin in waktu pagtatahalil pagpataw sin pagtahalil sin kita niyo
Iwan sinamu impamuji pa Allah Ta'ala, ipagtakbir dun haun, inya tu kya riwayat Imam Ahmad, demikian Imam Bukhari kya baita na rin dun haun, an Ibn Umar, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma kana yakhrujani ila suq, في أيام العشاء يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Yaitu nami inding hamang dalil ini Ibnu Umar ibn sina Abi Hurairah waktu selamat masuk na takbir. Sa pagtakbir dahil ini bukun mag-agad-agad. Bukun magkurus kanya-kanya mga katautay manghuran. Wala jari sinsara magtakbir suway sadjamuin nagkukurus. Wala. Gamanin hinang yatu piyang langan sin agamata. Wayron sa hiya pag takbir kaw simbaran-baran mo. Yung mga kausukan patanugon nila. Yung mga kababaihan na marahina amuin baran-baran niya makarangok din dun haon. Supaya sila isab di malipwas launta sing karayawan mga katautay manghuran ko akam Islam. Damikyan hinangon patut hinangon sing kita niyo patauron na to. Pagparihala sin sambahayang 5 waktu. Iban si mga kasunat-sunatan. Sa amoy intiyo tatkatu tanyo sinsara mga palangon ko akam Islam. Kana sambi din pagpataw sin kasunat-sunatan inyan hikalasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kako. Naunding mga mu'min bariman kaybanan na mamarahina kanila na katunay sin pialo sin Tuhan. Ada po ni mga kasunat-sunat liyulupa nila. Wala nila kaingatan. Hinang kasunat-sunatan inyon hikalasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan mahinang parsawaban, ada kalahi aunding mga kulang sin ibadat pardu na sabab sin sunnat mutapalan neto. Nahangkan ayaw na to hamanon mga kasunat-sunatan biya na simbeta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma taqarraba ilayya abdi bi ahabbi ilayya mimma aftaradtu alayhi وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Na yat mga palang paagamis na wayron ding mga hinang hikasuok sin ipon ko, marika ko, amuin kalasang impyardo ko kanila, amin sambahayang 5 waktu. Pagos masin sila himihinang pasin hikasok nila kako. Amun ding mga hinang nawapi sunna kasunat-sunnatan sa hinggay sayan lak amuin kalasahan ko na siya. Na mga katautay manghuran ini deng mga yattu in wasihat patumtum katu tanyo sin agamata bang mabot in bulandul hijjah biya ini ayaw na to upason in mga waktu rihaini. Na uno na jinisan laung tahinang ibadat lihinang hikasuk na to pa Allah Ta'ala biya sin pagbakti parwa maas. Asal inyan mawut waktu pa waktu subay tuod in pagbakti in pagmarayaw na to pamaas. Magmarayaw kita niyo kanila. Imanok pati sin pagkasilasa. Haantara si magtautay manghud, haanta sa magkasilasa. In mga pagkiyamul layl, pagbasa sin Quran, iban sin namin pagluwas lungsad, sin namin pangalta niya, in pagsadaka, in pagmarayaw, ipagparayaw, iban labi-labi na in mag-ayura, ha mga sila anak yatim. Bangaon anak yatim, na ayaw kamu maug, am ilong tamagparihala kanila, am diin ikagos-gosan sin kamu mga palangwan ko akam Islam, iwan sin uno-uno na hinang, ikatabang na to, papagkahin na to Muslim, patay manghud na to, nag-akam sin akam Islam, iwan na sin mga katan, uno-uno kaguunahan sin sila, hatat kala in kita aon maniutiyo, laong tagaus, ando ayaw na to sila lupason, murah-murahan mga palangwan ko akam Islam, taupikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, paabuton sin Tuhan na to Rabbul Alamin, pa amuin biya sin nasabot sin kita niyo, bangman ampunon sin Allah Ta'ala, in mga pardusahan sin kita niyo manaut maaslab, bangman kita niyo kaulungan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, pasuron kita niyo pasuruga niya, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم
يمن علينا وعليكم بالإعانة على كل عمل صالح يرضيه عنا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولذنوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. حقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Tulan yung sapa niyo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.